lagi turun. Mana juga penonton Masih Gas, gas. Ah, sauna. Apa tuh masuk tuh? Masuk sari. Tidak tidak. Terlalu. Cek ini lang oke. Habis satu tiga. Yang kau ribet personal. Ini nak bilang tank tadi ya. Mau nak? Baik. Gimana? Masalah? Ini nak tiga yang mau tank ni, protein ni. Mana aku tahu. Sini panah open saya deh. Tapi tidak tengok. Silvana. Basha. Tigreal. Jadi sekarang ini. Carry. Anjing naik keteng. Wis, gue penting lagi melihat hari. Siapa? Pin mali. Dari kau sembarang bebas. Swing. Apa main di sini lagi? Kira dia itu tentang di sini ya. Karena mirip juga nyeru. Kenapa Bilangi serat mirip juga nyeru. Ada kucing kita Sulung. saja aku tahan. Ya dan ada yang mati kan itu. Itu ada itu. Hayabusa. Akbar nak, Akbar bisa ada dari sini. Dia kuning. Apa mah ini? Itu orang kedua. Oh, kau tank ni. Dora. Boleh sudah sampai nanti. Wing. Baru gue yang namanya. Nanti kami bikin. Ini. Pengap kita. Valier. Berarti kami itu. Bukan itu, bukan biar menyala kipas, bukan itu. Ya, kau putar kini coba. Kalau Susah kan ini saya cu. Jadi, Ngeri iya anu musuh tebal semua Baksia Tigreal kalau palir mah. Barat. Kalau palir mah. Iya bisa tuh kalau Valir iya. Valir sakit ji. Jadi orang kan ngarea. Valir kan jauh. Tidak masalah. Bata-bata ke kucing. Mata-mata. Iya. Saya masuk gak bisa ji, yang penting Hayabusa di kukunci itu ji. Targetku. Kalau Valir, kalau masih ada skill 3 dan gak bisa kukunci. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Kemarin di. Bah, pasti ada mix semua aman Valir ini cu.
Solo, pandi solo bisa solo nih. Jadi solo serak. The Lord of Light stands with us. Ah, saling lagi solo cu. Banyak satu hit mana. Tidak. Monyan warriors, Saya jangan kemaju show saya your saya masalah. teeth. Kalau paling itu barat nah anjing barat barat air bangsat. First blood. Thank you. Enemy has been Nice semuanya. Ke atas deh pandi. Kenapa na dito? launch attack. The light. Assalamualaikum shall bang. be Weh, my waalaikumsalam bro. Ada flicker nu kah? Enemy has been slain. Waalaikumsalam bro. Akbar orang mana bro? I will find you, my dear brother. Tidak apa-apa aja, minimum mau kok. Yang penting dapat po level tinggi daripada anu tuh. Ano tayo lahat dito? For the people, I shall never have been slain. Oh! 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 Turtle resurrecting soon. Oh! Tidak bisa dibunuh. No. Eh, terkibaras ka ako. Iya, hyper. I will defend the Monyan Empire to the death. Bang, sorry bang kalau telat. Enggak apa-apa bro, enggak apa-apa santai. Nice, mundur balik. Cik. The Lord of Light stands Iya, with us. saya. Ketek. The light shall be my Iya, bukan sword. link bila masuk ke satu hit tigreal. Dapat mati tigreal. Oh, enggak mati tigreal Ally anjing. has been slain. Flicker na pakai, aduh flicker na pakai anu. Carry boy. Dimakan terus ke di atas. Pakai roaming di atas. Error, sorry mami nah. Masalahnya ayah busa makan terus ini kalau di atas. Gak apa-apa bro kalau telat bro. Menangkan bang. Ini insyaallah kita menangkan ini ya. Kita ini susahnya di My Hayabusa. faith is rock solid. Monyan warriors, show your teeth. Anjing. Bukan? Susah kira cu. Lawan di atas tukar kawan. An ally Tukar has kok. slain the Ay, turtle. iya. Lawan di atas. The Lord of Light stands with us. Safety lagi ang ano, kari. Bantu live-nya malam iya. Soalnya kita baru pulang ini habis ini ya. Malam gua. Habis malam mingguan bro. Jam 12 pula. Iya jam 12 pula. Gak apa-apa lah malam mingguan kan. Habis jalan-jalan. If you Jangan terlalu dekat. prepare for war. Wait, Ayah buta ada apa? the light shall shine free. Oh bahaya pak. Linknya. Cuk. Initiate retreat. Ada yang mau barat. Anjir jalan-jalan yo, jalan-jalan. Enemy has been slain. Barat. Enemy double hit. Oh, nice carry gitu dong. The Lord of Light stands with Iya us. anjing. Coba ndak kabur ke carry ndak mati karena belum bisa haki. Busa. If you want peace, prepare for war. Itu dibagi tuh. Kiri tuh enggak mau itu kan. Anjir, jalan-jalan. The light shall be my sword.
Turtle resurrecting soon. Jangan ko dekapan nih. Launch attack. You are doomed to perish. Tidak pakai palir na. Gawin na bakit? Rock solid. Gak boleh toxic bang. Emang kenapa kalau kita toxic cu? Enemy has been slain. Shall be my sword. Hayabusa Attack the Lord. Launch attack. ngelor gitu. Anjing, nice, bisa lang. Gue udah ulti ya, udah ulti. Udah ulti cu. Astaga serak. Serak. Nice, push saja, push. Pasti baratnya naik ke atas. Killing spree. Jangan lupa di share ya guys. Oh dia ke bawah. Sorry Sun. For the people, I shall Monyet. never back down. Your team destroyed a turret. Mega kill. Nice. Pantopel. I will find you, my dear brother. Iya barat. Barat kontil. Sabar. Jalan ke sini itu sabar. Biar ke jalan dulu. Defend the Monyan Empire to the death. Sabar. Nggak jalan ke sini. Anjir. People, I shall never back Kebabnya down. Lin. Wah anjim. Nice pandihe. Ally has been Aduh aya bu anu tuh Lin. turret is under attack. Turtle resurrecting soon. Rata push bawa. Bukan itu di bawah. Carry. Initiate retreat. Bulu langsung. Anjing. The enemy has slain the turtle. Launch attack. Bawa tawa. The light shall be my sword. Mati. Our turret has been destroyed. The Lord of Light stands with us. Dinosaurus ke 18 nih. Video lu terakhir sini My faith is rock solid. Lagi pulang. I will find you, my dear brother. Awas Ling. Anjing. Gua harus pakai astaga. Bukan masalahnya carry cu. Enemy rampage. Masalahnya carry lah Bang Hayabusa. Salah banget cu. Tidak mau tuh. Tukar lah. Our turret is under attack. Defend the Monyan Empire. Ngechat ke situ chat bilang
kalau ayah busa di situ pindah lagi cu, jangan maksain di situ boy. Makasih ya udah share ke WA cu. Our turret has Susah dah been tadi, udah menang destroyed. kita ini. Our inhibitor turret is Aduh, under attack. link solo ke bawah Resurrecting anjing. soon. Aduh, carry lagi cu. Lanjut deh, nggak bisa satu hit kak. Bukan cuma suku saya. Kalau mati satu, tahan nih karena nggak bisa ki. War 5 lawan 5 masalahnya. Diculik-culik jadi ya. Valirna mati aman maki. Jadi segi paling jangan gitu. Kalau warti. Karena ya busa aman jadi ikut saya. I will defend the Monyan Empire. Jangan cu. Kalau basket dibunuh kill jangan. Initiate retreat. My faith is rock solid. Ini kita tigre anjing. Combo enak kena. Mati dah. Please proceed. You are doomed to perish. Di carry mati di mana carry-nya? Carry langsung masuk skill doang enggak ada astagfirullah. Padahal dari tadi di menang ini anjing. Your team destroyed. Susah nggak dapat buff biru. The enemy has slain more. I will defend the Monyan Empire to the death. Live-nya live. Aduh kok gue patah cu. Our inhibitor turret is under attack. Kok gue patah ya? Kok gue patah anjing. Astaga gue pakai wifi dulu anjing. Satu lesra ke tembok. Oi, halo bang. Apa arti kata sana? Ada 123. Terputus ya? Iya terputus ki anjing salah tinggi diska. Apa ya? Terputus ini. Kalah anjing. Anu mau suruh tag cu. Itu mau mat. Jamu kok macet di situ. Sinyal gue nge-lag cu. Langsung terputus anjing. Di situ masih ada. Halo bro yang baru masuk bro. Thank you. Apa? Itu udah Kuan nih ku kali. udah metode Padahal dari tadi di early game kita udah menang cu. lemon, Cok. Cuman carry kita itu berani kali lawan Hayabusa nggak bisa lah. Orang lemon. Kering terlalu pede. Punya yang bisa. Main sama siapa, Bang? Main sama teman ini bro. Akbar. Akbar Syarif. Ayo kami dulu situ. Ayo. Ini lah kan. Lagi elang. Ada seperti itu lah. Cuma gitu ini. Itu wah sakitnya itu baru.
Boleh cinta. Lolos. Saya mau painting. Apa? Jangan Nyangkut Teng. Biar dia. lolos deh. Ini semua yang udah nih. Gak ada enak. Siapa punya headset ini? Headset nana nih Umi. Weh, Di situ di situ tak gantung tuh. Baru langsung ada baru ku pulang sama anak langsung di situ ada. Di bawah lantai. Bahas tuh ini Umi. Sudah aku tanya barusan. Tanya ke anak kah? Enggak sih. Nah ikut kan buat kuliah gitu. Di situ tak tak. Di situ. Oh. Silvano. Padahal kemarin saya waktu tadi di situ tak. Nah, kemana mas? Ya kuat dicurigai. Apa pergi di pajahan? Dora. Anjir. Kemarin kulanjut itu di bawah. Halo bang, yang bang sampai jangan lupa di-share-nya. Oke, thank you ya Bang Akbar ya. Sudah nge-share live kita, Bro. Itu benar-benar itu paling setia itu biar susu. Sorry nih, kita live-nya tengah malam. Soalnya abis jalan-jalan malam mingguan anjing. Anjir. Pakai hero baru bang. Apa tuh? Oh, ini Yamaha ya. Susah. Gua belum beli, Cuk. Barca. Ya tuh boy. Ya sudah. Sino. Kamu nggak percaya pakai Roger dia berapa kali? Roger. Pakai Roger betul nggak? Kairul apa Rul? Kaguram gua kalau mau kok. Siang mbak. Agua. Menangis ke silong. Aldu. Aduh. Enak nih kombonya Tigreal sama Kagura anjing. Lemon dulu. Ya. Tapi ini bang tambah hitam. Akhirnya pengalaman tuh. Ya harus semua. Tidak, Bar, tambah hitam kok memang. Tidak, tambah hitam kok memang. Tuh dia. Apa enak? Tambah hitam. Cuk. Tiga kelihatan. Ya kok aman ya aku sari masuk dalam. Aman ya aku di dalam biar siang. Karena bukan Jan. Iya, tapi Pakai babko. Bab, kalau mau kau pergi situ jangan kau masker tuh. Bab mau kau saja sampai pokok sana baru pakai masker nu. Leher nu masalah. Tuh, apa namanya? Sesak napas mas Pengabdi. Di dalam buka masker nu. Misalnya pakai babko tuh pergi tuh. Pakai babko pergi. Simpai masker nu di kantong di tas nu. Sudah itu kalau ada polisi pakai masker kok. Kalau anu sampai kau tuh simpai memang masker nu di anu dalam tuh. Apa ya? Satpol PP aku bilang. Di sini. Enggak pernah aja. Depan aku rasa di situ ada Satpol PP. Legend. Tidak ada aku pernah di sari di. Gara-gara dia 5 sudah anu. seconds till the enemy reaches the Gara-gara battlefield. itu sekali Smash them. Satpol PP ya. All troops deployed. Keliran. Pas lu tutup. Aman. Mengerit kau ya. Nah gitu dong. Yo Barca. Ringnya sampai apa bang? Astaga, gue lawan Silpan anjing. Kau lawan Silpan aja Erul. Kalah gue ini kan lawan Silpan nggak pakai puri. I'm here to stay. Dewe juga. Ringnya ini baru ini cu, baru We mythic. are just vessels Baru for pertama the kali mythic. non-stopping time. Siapa yang burun Nana?
long night. Launch attack. Nah, ini pakai. Oblivion doesn't grant you peace. Silpanan naik. To forget is to First forgive. blood. Launch retreat. No one outruns their fate. No one does. This void Turtle resurrecting soon. Enemy missing. Request back. a long night. Memories are who we are. Initiate retreat. Anjing, sakit. Oblivion doesn't grant you peace. To forget feel is what I feel. Attack the turtle. Execute. Bukan. Klik kena pakai Bambang. Ini. Mati dong. You have slain an enemy. To be Ah, salah stun. Astaga. Satu hit lagi anjing, Ally anjing. has slain the turtle. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. here to stay. Berkan lu. Iya, iya. Ada Johnson, boy. An ally has Tuh salah, ada Johnson sudah tadi. Si Pandi mati juga, boy. ally has been slain. If only happiness could last. Masa dulu ambil itu buff merahnya. Tuh. Alus. Oblivion doesn't grant you peace. I feel stay. You have slain an enemy. Ay, reaction. Tuh, Pandi. Killing spree. Initiate retreat. Dia di sini, boy. Ult is not ready. Sabarlah. Memories are who we are. Initiate retreat. To forget Initiate is to retreat. forgive. Aman-aman. Initiate retreat. Anjing, mobil kontil. Turtle resurrecting soon. Mana Silpanan naik mobil? Sunna. Mati aku. Nice. Tukar. Nice, duduk cakalang. Enemy has been slain. Silong, awas. Di kanan. Nemu aku di atas ya dulu. If only happiness Anjing. could Gue last. dapat sama itu si kuntil. Attack the turtle. Launch attack. Ini nih jilongnya pakai clicker. Biasanya kan execute. Ult is not ready. This void Ult is not ready. I'm sorry ya brother kalau kita ini the noob anjay. Pandi. Ally has been slain. Ih, kudu. Roger itu. Bisa dari tadi Roger itu.
Memories. Feel what I feel. Maksudnya Roger dari tadi tuh cakar doang itu mati tuh Aldo sama No one outruns their Jing, fate. dia dapat lah. No one does. It's a long night. Johnson. Launch attack. Enemy missing. Gue takut di To di atas forget di sini. is to forgive. Launch attack. Launch attack. Enemy rampage. Oblivion doesn't break. Team destroyed the turret. You have slain an enemy. Di atas. A long night. Untung tank gue bagus ya. You destroyed the turret. Request backup. Saja aman. Ada cium cukup. Memories are who we are. Dari terus ke luar sih. Launch attack. Forget. Anjing, skill pana Pepe lah, skill satu nih dia kena gua. Push. Turtle resurrected. Minion aja bawa minion please, minion lu bisa. Astaga, minion bro. Takut lah. Minion di retribution bro. Oblivion doesn't grant you peace. Attack the Lord. Turret is under attack. Launch attack. Ada apa kan? Has been slain. Maksudnya? Ketabrak ke baru na ulti This ya. void consumes Diserah kok me. pandikes, serah kok kalau begitu. Karena pasti nabatal kan jauh, nggak mungkin maju kalau ada Tigreal. Ini tahu 3 na dapat. Tiga na dapat. Is to forgive. Iya, kebanyakan anu dia ngebas cuk dia. Kalau dia main score kan dia kebanyakan ngebas. Ujung-ujungnya kalau ditabrak langsung mati tuh. Kalau kamu manual nih. Siapa ini? Launch attack. Launch attack. Parga anak dia. Ada yang You bilang. have slain an enemy. Has been slain. Ini cuma pandu. Kalau dia ulti gue mati nih. For the non-stopping time. Shut down. Gue nge-push ya. Ini weh. Iya. Killing spree. If only happiness would last. You destroy the turret. Ah, Lor kah dia? Initiate retreat. To forget is to forgive. tolong. No one outruns their fate. No one does. Mid. Bukan yan. We are just vessels Hancur for the Our turret has been non-stopping destroyed. time. Kayak Pepe lah dia. Memories are who we are. Mati lu Pepek. Our turret is under attack. Awas Silong, gue lawan Silong ya. Is Lo to raja forgive. lo raja cu. Ini gue cium. Lo raja cu. Been destroyed. Request backup. Lor. Launch attack. Lo raja Roger. Tuh, meninggal tak dia ni. Nggak bisa. Attack. Cuma Jun.
Initiate Aduh, kiper sana, siapa pakai pribadinya? It's a long night. Slain enemy has been slain. Our inhibitor turret is under attack. Pandi, dari segurita. To forget is to forgive. Mati tuh. Mati Cakar, ulti skill 3 bukan itu. Nah, gitu kek. Under attack. Our turret has been destroyed. Ini dong, kelihatan dong. Initiate kill. Feel what I feel. Triple kill. Lord dah. Attack the Lord. I'm here to stay. Feel what I feel. Pan. Jangko ada retribution anjing. A long night. Pepe lah ya. Oblivion doesn't grant you peace. Dia lawan Silong aja tuh. To forget is to forgive. If only happiness could last. Mati ke dia, mati. No one does. Cek lah. Oblivion doesn't grant you peace. Pepe lah kau. To forget is to forgive. Feel. Launch attack. Lor. Launch attack the Lord. Kejar itu, Bro. Lor mau saja. Aman. Feel what I feel. Lor saja, boy. Outruns their fate. Lor kalau gitu, bro. Attack the turtle. Launch attack. Oblivion doesn't grant you peace. Nice. Nice pantekannya guys kan. Lor, Johnson hati-hati ya sama Silvana dia. Void consumes me. Awas, Zilong. Enemy has been Who we slain. are. Ini enggak, Boy. Hati lo sama lo kan. Saya. Mati nih Aldosnya, boy. Mati, boy. Di roda meninggal. Di sini, boy. Jangan di situ terus, Cok. Initiate retreat. Di gua. Pepe. We are just vessels for non-stopping time. No one outruns their fate. No one does. To forget Enggak hoki, cuman is to lu forgive. nggak lihat yang mau hidup, Cuk. Itu yang mau hidup itu monster anjing. Monster late game. Launch attack.
If only happiness could Janganlah, last. jangan dulu gue bersihkan sini soalnya silum bahaya. Kita mau war dulu di sini dulu lah. Attack lah itu. Oblivion doesn't last. Ini parah, udah mati lah kekurangannya. Enggak bakal mati sini aku pandi sama Ki. To forget is to Sini. Mundur. Ally has been Yang mau ke biar misra. Initiate retreat. no one outruns their fate. No one. Apa sih silom does. itu Bro lawan silom mah. Geli gue liat anjing. Dia mati dah. Inhibitor turret is under attack. Mati gue cu. Roger ngapain di atas masalahnya? Lawan memek doang kok kita kalah anjing. Lawan ginian doang musuhnya kan. Musuhnya gampang cu. Mundur lah. Gak bisa kau lawan itu cu. Astaga, long. Roger. Jangan error. Jangan kecil dari situ babi. Our turret has been destroyed. Aduh, Roger, Pepe. Jualin itu cuy, item jungle jualin aja, beli ini mortal dulu. Kalau ada lore baru beli itu lagi item jungle. Astaga. Langsung botak kita cuy. Kan bahaya dia nanda itu terus Johnsonnya ada babi. Request back. I'll take the buff. Mundur kok aja. Initiate retreat. Itu Tigreal udah malas cuy. Udah malas nih cover Roger masalahnya. Minion. Bahasa lu. Anjing lah Pepe lah. Sabi tuh hyper. Astagfirullah. Defeat. Sebenarnya aku masih bocil bang, panggil aja aku bocil barbar. Wah, Boleh tuh. Buat Ya. barbar. bocil bar. Wah, Nah kalau aku silpa Ruli. Nah kalau aku silpa nah. Sama John terus. Dua ya. Astagfirullah. apa dia? Gue udah bagus cuy, cuman Tiga ya, jaga tiga. Harus apa? room siapa nih? Gue nggak ngerti roomnya siapa nih kita main. Kamu enggak ngerti siapa? Susah dia. Ada makan? Nggak ada kok. Iya. Pepe lah.
kali begini suntil. Ya bang, soalnya aku kalau main game suka barbar, suka teriak-teriak, suka toxic pula. Wah, satu game kayak kita. Padahal dari tadi tuh Roger nggak usah silong. Nggak usah silong cu. Gua udah ini silongnya udah. Sorry ya kita kalah lagi. Terusnya Roger itu fokus di Parsa fokus Parsaldos aja dari tadi Roger. Dek, sunnah, dan itu pakai lagi tuh. Wah, ngeri banget. Kenapa ada bocil dan Bang, kamu milik kelelawar ya? Iya, kamu milik kelelawar ya. Pepek lah. Jangan suka begadang, baru kita begadang juga. Tembak ke Pandi dulu satu kali. Maka dulu pagi kabur satu kali deh. Ada lagi naruh. Bener, seseyer pagi kabur anjing. Apa? Bisa sesinak lagi gereng-gereng ya? Iya kan. Mana? Batu semua. Kenapa bukan Brody ngapain? Apa sih? Setemlen lah. Bisa ya? Iyo. Iyo. Tapi lebih banyak ini apa? Error apa? Ayo dari tadi tuh, maksudnya kita menang dari tadi ya. Gue udah enak banget dari tadi. Udah 2 kali kita di comeback anjing. Franco. Hakura. Aduh anjing. Aku lagi barbar kayak hewan suka teriak-teriak. Enggak. Wah, teman aku mirip monyet. Nah kan istirahat ngapa gue kayak Susah. buta maaf jadi Warki dibawa dia Roger silong apa tiba-tiba di atas padahal itu silong. Bukan silong, Bang. Tidak silong itu baru pus di paling ujung di atas tuh mengerti kok? Itu tadi. Tidak mas, tidak ini silong belum pipecah di atas jangan jaga ya tuh di atas kata belum pipecah satu silong baru mau napus itu yang satu di atas paling ujung ini ya Roger nah jaga silong kita hancur lagi sampai bawah tuh ini orang umpah sama Aldos dia di atas terus lawan silong menunggu dia pada turut ke ada video Hayabusa. salah kok boy biar kami push silong nanti kan kita 584 dia tuh hancur ki ya silong mami sendiri kita lor kita push sampai mid gitu maksudnya. Itu juga tadi berdekatan sama Roger. Ombaknya Aldos. Minotaur. Nana. Lu lihat waktu ke atas. Tidak mau tuh mundur kita. Mundur kepada Said kita. Pada Roger masih ada di atas setengah darah anjing. Kali enak jangan aduh. Jangan enggak enak. Enggak enak. Enggak enak skill 2 lu ada Nana, ada Silpahna. Silpahna gini doang, tidak di skill 2-nya kalinya langsung enggak bisa nambah darah. Kecuali udah menang gol dari pertama bisa, biarpun dibatalin kan tetap bisa. Soalnya udah menang gol gitu. Kalau kita kalah hero itu kita harus press duluan. Jangan kita di press.
Kanse. Pencet tak Mino masuk. Aman. Tapi kalau saya menangis ki Johet. Kalau memang gigit Silvanana tuh, kalau lawan Silvana Johet menangis ki Johet. Coba Purified, coba stun apa ke Johet menangis si Silvana. Initiate retreat. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Dia Smash di them. skill 3 tuh sama Silvana Johet. All troops deployed. Baru skill 2 Johet angkat naik ke atas, stun skill 1. Tampaknya trio PTR dulu ini. Hanya lale. The umbrella is yang, the human is yang. There are two kinds of people in the world. Ikutku pakai ini I deh. thought you were very lonely. Kalau nggak ada kasih minum masuk Mino. Keke maju kan dulu. Do you want to go to the Dia ada sini, boy. Nanti mau kira itu. slain an enemy. Nice. Initiate retreat. The umbrella is yang, the human is yin. Wah, double buff merah yuk. Bak merah sih. Ally has been Oh. slain. Ambil cepat. Ada bak merah. Ini apa yang muka apa sembarang. Awas di bawah, di bawah. Resurrecting Initiate retreat. Kayak minggu susah kau ya pandini perangko boy. Ally has been slain. Kalau kau praen aja kok. Mantap. Anjing, Slain. Paris, simple means restriction. askar semua situ. Kena anu nih sudah menjadi robot. Paris, simple means restriction. Gue udah ambil ke. Ih. Hmm, Two kinds jangan kok sini kita refresh. slain an enemy. The umbrella Bangsat. human is yin. Turtle ki boy. Turtle Johet. The enemy has slain the turtle. Mati kau juga. Kalau begitu sih pana, tetap jago kena. Mau tiga apa? Biar mau ulti ko. Nah kena ko. Tidak balik ya. Tetap dimasuk di matchnya. There are hundreds of monsters within Kalau mau keluar. two kinds of people in the world. Killing spree. Nice. Goblok sih pana. I thought you were very lonely. Nice. Launch attack. Di buffnya kayak di buffnya. Buff merah nur ada si merah tuh. Namanya dia nyebut merah.
Tidak, Pi, tidak, Pi. Berapa ya? Bah. Berapa? Bergerak. Weh, lantai lagi Bab merah iya. Enemy missing. Dari tadi dia nak ambil gitu. Lancelot deh. Restriction. Killing spree. You were very lonely. Curse simply means restriction. Request backup. Anjing. Request backup. Turtle resurrecting soon. I thought you were very lonely. Enemy has been slain. Attack the turtle. Ada si panah boy. Request Oh, backup. goblok isi panah. Asko naik lance. Lance naik. Initiate retreat. Launch attack. Your team destroyed the turret. Mega kill. Beli gue boy. Ini nananya ya, setuju kan? An ally has slain the turtle. Gue dong. Count on me because I'm smart. Enemy missing. Shut down. Enemy has been slain. Masuk. Jetnya mati di atas. Anjing, satu itu langsung pudar nah. Coba kill kicot, triple kill Lancelot anjing. Ally has been slain. Anjing. Push limit dah. Nananya dapat mid. Dapat. Goblok, Nana harusnya dapat itu. Curse simply means restriction. Kembali ke bayangan, tidak bisa. Tidak ada bayangan. Mati konyol. Shut down. Enemy killing spree. You have slain an enemy. Lancelotnya. Our turret has been destroyed. Duh, tidak mau nih tuh, nyebab terus dia. Do you want to be my shield down? Di atas boy. Attack. Jadi sekali lagi. Turtle resurrecting soon. Curse simply means restriction. Bak merah musuh. Initiate retreat. Oh dia turtle. I thought you were very lonely. Nice. Ini coba. There are hundreds of monsters living in my environment. Di rumput ada anu ya? Bukan ada ini. Enemy missing. Attack boy. Ally has been slain.
Push mid aja cu, Boya. Mati nih tanknya. Push aja cu. Push. Your team destroyed a turret. Panahnya pepek Two anjing. kinds of people in the world. Sabaron dewe. Buff Mira lu anjing. Your team destroyed a turret. Mati Lancelot. Enemy has been slain. Lur aja ya, lur aja. Cuk. Cocok. You wanna be my Shikigami? Launch attack. Awas You're Lance. very lame. Lance sama Mino. Your team destroyed a Mati turret. dah. Ally has been slain. Initiate retreat. Enemy has been slain. Enemy has been slain. Nah, SP pelpantopel. Lur aja cu, lur. Battle spell in cooldown. The umbrella is yang, the human is yin. Request Lur. battle spell Lur. Gue di sini, lu di sana, Pandi. ally Nice. has slain Lord. Launch attack. Attack me cu. Lancelot di situ cu. Gua nggak mati. Initiate retreat. Save hit itu. Kita beliin tali dulu biar bisa prestel dulu bosku. Hei, gaskan. Push atas lah biar lainnya 3 jalan. Ayo. Jangan. Bangsat. Your team destroyed a turret. Launch attack. Your team destroyed a turret.
dan terjadi di sana taburannya. Oh, wey, nice. Ada terjadi. Oh, tinggal Lancelot di sana. Pemirsa hanya digaskan di bawah. Launch attack. Udah endang, udah endang. Ih, baru kamu beli itu. Nice. Destroy the turret. Wiped out. Shut down. Nggak bisa end bro, minion dulu lah. Nggak bisa end minion. Initiate retreat. Minion. Aduh, dia langsung full turret padahal minion dulu aja anjing. Kalau dari tadi dia minion itu langsung menang kita cuy. Ada gerobak 2. Gila. Minionnya dia banyak. Gerobak kita cuma 2. Dikit. Itu cas. There are two kinds of people in the world. Kita tunggu sini lance. Yuk. The umbrella is yang, the human is Ini yin. kita bisa MVP ini bro. Ini buka dia. Do you want to be my Shikigami? Initiate retreat. Curse simply means restriction. Launch attack. I thought you were very lonely. Nah, selanjutnya langsung skill 3 dari tadi ya. Your team destroyed the turret. Retreat. There are two kinds of people in the world. Initiate retreat. Betul dulu bos. Slain an enemy. Double kill. Pistol dulu bos. Victory. Lantai. Kasih musik. Kambing lah ya. Tahu marga tuh. Saya. Kamu kesana waktu. Gas. Rumahnya siapa dari tadi kapan di? I'm sorry everybody ya, gue gak bisa lihat chat kalian ya. I'm sorry soalnya PC kita tuh dipakainya aja sama si goblok. Bisa sih gue tampilin di sini. Tapi lihat bos set bang. Lancenya kalah lawan Kagura dari tadi. 3 kali mati gokil itu. Menangis darah dia. Hanya menangis. Canda bopat. Ada rokok kucing kah? Aku makin gila.
pakai apa Panji? Tembok. Kau yang kau. Pik mi kalau tengko anjing. Agua. Kasih mau lihat kupranu menangkap ikan. Paganti rompun air gitu na Sundalaga. Kufa. Lagu-lagu ciraan ada. Lagu-lagu ciraan. Best nama deh. Apa? Best hyper. Ijangkur. Kau dari kau aja mau pakai nih. Pakai nih kalau mau kuliah sniper. Gak ada masalah. Ada Kagura yang tolong kau. Hai Urigaskun. Hayabusa. Selena. Lancelot. Dia pakai lansel apa anjing? Dia tetap global satu lansel nyalain dia aja anjing. Saling mengenai apa tahu nih? Barca. X4. Clint. Carry anjing. Enakan carry masuk gua. Jangan support. Hah? Bisa support. Bukan. Di atas kisah. Nah bilang. Gua bebas Kagura mah bebas. Lu mau ke gol, gua ke mid. Lu mau ke mid, gua ke gol. Lu mau ke gol, gua ke SP. Lu mau pakai semuanya, gua berhenti anjing. Pakai Kagura orang bermenang atau Moskop Sunda lah. Ini sama hyper. Itu hyper ya udahlah. Untung gue tanya si Mat pakai Aegis anjing lawan Haya. Apalagi dia pakai Moskop. Sami. Yang ini. Mat, sama Mat itu. Sami itu Mat. Emang Welcome to Mobile Legends. Jadi itu anak pakai. Kan ini Mas. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All saya troops ingat deployed. gue bawa enggak? Bawa enggak? Salah kali. Isra lawan apa ya dibawa? Susah. Apaan lu buka? Oh, mati. Do you want to be my Shikigami? Nggak pernah pakai Elos. Kalau satu hit kayak Elos di sini jangko nak nafsu. Pakai dia pakai kontil. Ini ambil ke dulu kan. Mana? Depanmu dia. Jangko mereka. Don't look down on me because I'm small. First Tuh blood. kan udah bisa dia cek lawan. I thought you were very lonely. The monster was Gua balas anjing. Tidak pikir kok. Lu salah bangsa nggak pikir. simply means restriction. The umbrella is yang, the human is yin. Apa nih?
Mati Queen lah. Mati Queen. Biarpun nggak ada user mati Queen. Dia pakai Aegis cuman satu hit. Kalau dia saya hit dia mah. Aduh, astagfirullah. Gimana nih? Gue di bawah apa gimana tuh? There are hundreds of monsters living in my umbrella. Launch attack! I thought you were very lonely. Ally has been slain. Nggak ada. Do you want to be the Shikigami? Oh. Launch attack! There are hundreds of monsters living in my umbrella. Masuk aja tuh. Astaga. Bukan There anta are amat two kinds kecil. of people in the world. Bagus tadi. Di rumpu kasih There are ikan. hundreds of monsters living in my umbrella. Anjing. Sudah ulti. Esme ada di atas kok. Enemy has been slain. Nah, jangan keluar. Jangan kerul, mati kerul. Nggak kena skill satu. Kalau kena skill satu bisa ting. Oh, turtle ki. Mati nih kalau turtle kau di sini. There are two kinds of people in the world. Don't look down on me because I'm small. Iya, jangan. Ano mau ke dulu dulu. I thought you were Karena very juga buff hari ini. Kita geng Hayabusa. The umbrella is here. Mati lagi. Nggak bisa dia cuk lawan kayak gitu anjing. There are hundreds of monsters living in my umbrella. Slain an enemy. The human is here. Ally has been Anjing. Slow banget sih. Iya, dia kalau pakai gitu. Simat depan sih menurut gua anjing. Zom dari tadi. Slow banget ini Zom babi. Curse simply means restriction. Susah lah. Jangan tuker lah, lu mati anjing. Ally has been slain. Our turret has been destroyed. Susah lah. Siapa? I thought you were very lonely. Our turret is under attack. Dominate. An ally has been slain.
zero. Udah aku ambil ini. Oh, nambil Kisra. There are hundreds of monsters. Nah, balikan nak yang ngalih. Tidak The nambil enemy ni. has slain the turtle. Initiate retreat. Memang kita lah, kau tahu mandi anjing eh. Been destroyed. Killing spree. Hah? Do you want to be my Shikigami? Iya, kita cuma salah. Our turret is under attack. Our turret is under attack. Beli WON cuk. Kenapa beli sepatu mana dia anjing? Restriction. Anjing, kena Selena Pepe lah. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Iya, Moskop lah. Atau carry kek. Turret has been destroyed. Kesalahan dua memang. Turret is under attack. Dia ngapain sih? Turn on me because I'm small. Jangan pakai sepatu mana anjing. Attack. Lord resurrecting soon. Jangan nyusul. Skill 3 ke bawah. Ul. Ini mati dia. Nice. Lor. Mati juga Maypus. Rekal muka. Amin. Anjing. Rekal kan lupa di mati kau ini. Aduh, serah. The umbrella is yang, the human is yin. Atas boy. Ngapain sih itu ngalebab? Team destroy the turret. Ada Yuzong anjing. Udah rekal dia. Launch attack. Our turret is under attack. You have slain an enemy. Lain bahagia ya bukan. Lor. Pandi jangan pandi. There are two kinds of people in the world. Ada Yuzon. Astaga, Isra, skillmu. Skillmu cuk. Skill 1 pasifmu aja itu dari tadi mati. Gue udah stun pula. Skillnya ngapain cuk? Beli WON aja. Under attack. Turret has been destroyed. Jangan lor anjing. The umbrella is yang, the human is yin. Ini bukan Selena.
Sangat mati lagi nih klingnya. Our inhibitor turret is under attack. Siapa? Oh, ten defense. Ada kuda. Tidak, lembek sekali Yusun dari tadi waktu kena cuma kena ke pasif nah. Satu hit mami, nah bunuh kak langsung setengah darah boy. Selena dirumpuh kan? Rumput kiri atas, Our inhibitor turret is under tadi bawah. Our inhibitor turret is under attack. Awas. Our turret is Nice, sabar, gue recall dulu boy. Banyak sekali nih untuk screen. Nah, enak sekali anu teh ini menak. Mati utong anjing. Ayo ayo ratu. Ting ting ting. The umbrella is Yang. The Jangan roll Jesse. Astaga. slain an enemy. Slain an enemy. Initiate retreat. Masa nggak mati cu? Infonya itu offside dari tadi kan? Padistu. Iya 3 dapat saya lihat cu. Padistu juga setelah bisa ini yang penting kita mati Yuzon ayah busanya noob anjing. Do you want to Sebenarnya be my ini sih Shikigami? Stone tembok. Nah sudah mati di atas ayah busa sudah. Our inhibitor turret is under attack. Monster living in my umbrella. Push bawa aja biar ini cu push bawa. Do you want to be my Shikigami? Gue recall dulu cu, S-bor di bawah mau push. Gue pikir awas atas ada Yuzon cu. Initiate retreat. Curse simply means restriction. Anjing lah. Ya. Lord, resurrecting soon. There are two kinds of people in the Ada world. sih sepatunya goblok banget. Kiri. Kayak busanya ini clear gitu. Our inhibitor turret is under attack. Astaga. Our turret MMPPek lah, di mana mati dia cu? Dia di mana mati itu MMK? Di atas. Sendiri. Astaga, pepek banget anjing. Udah nggak bisa kita ini. Bisa sih, bisa. Aduh. Sayuzong anjing. Mulai keserak. has been slain. Gak bisa gendarnya istirahat. Baru ada lor, baru ada ya bu sama Salaan. Sama Selena. Curse simply means restriction. Ya,
aman dia kalau masih ada juga. Aduh. Killingnya mati dari tadi, goblok lah. Beli WON guys. Defeat. Suruh aja ini dia cu, suruh aja dia tank. Kalau dia mau sendiri-sendiri kayak gitu, baru ada Hayabusa suruh tank dia anjing. Sia-sia kita istirahat turun, jauh na turun istirahat kodong. Mau mitik lupa. Berhenti kapan istirahat? Enggak. Enggak berhenti ada. Ini simat anjing. Nuk banget, astagfirullahaladzim. Ada busa jangan sendiri cu, kecuali lu pakai moskop gitu kan. Nah, kan dia berhenti. Simatnya langsung berhenti. Simat berhenti. Dari tadi pi. Pakai Roger, udah bisa di end, udah bisa menang, pergi buff terus dia, kita war dia buff terus. Main letting, langsung nampak. Itu clean bisa nabun Hayabusa kecuali skill 2 ke belakang, jadi kena itu satunya clean, terus skill 1 ke depan. Saya sudah skill 3 mati. Dia sudah kill, ada Aegis, ada WON, saya pakai skill semua. Selesai itu masuk. Mekaniknya noob anjing. Dan kodang bisa lepas apa? Ayo paku itu. Paku itu. Aduh, paku itu anjing. Lepas. Aduh. Enak lagi pakai Kagura cu. Anu na late game na Yuzong, ada yang nangis ki. Menangis ki mati duluan terus Yuzong terakhir tadi tuh. Tidak ada lorter tadi tuh mati kata semua. Dibunuh. Masuk ke 3 skill tadi. Iya, diusul sama dia tahu di mana Selena sama dia busa satu Mami. Yuzong ku execute mati. Tinggal itu Mami 2 iya. Itu Hylos masih ada di belakang sama sama export. Lord Naji masuk. Coba tidak. Baru gara-gara clean mati bela aja gitu nih. Zilong. Kufa. Tarik sih dari awal-awal semua. Ini mah. Bagus dia dong dari jauhin. Dia mau dijauhin, dia mau vector. Kaca goal and like this. Iya. Arena. Banyak barina. Biar. Moscow. The Moscow. Party terus ya. Black. Main tuh.
Air minum dulu Sari. Sudah menang kalah kan gitu aja anjing. Berasa. Dua kali kalah, 2 kali, 3 kali, 3 kali jadi menang. 2 kali ki menang. 4 kali ki kalah. Welcome 3 to Mobile Legends. pertama menang ki. Waktu tak 3. Iya. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Gua ampun anjing. Hah? Digi. Oh, Digi itu, Cuk. Apa? Tidak. Dia tidak hati-hati ya. Hati-hati Isra. Retrinya, Cuk. Dia sengaja bawa retri itu. Kontil. Tapi enak sih kalau kita lihat game menang ini. Ada Zilong, ada Karina. Dia Wait. Has too many faces. Hatred. dia ini ngandalinnya lapu-lapu sama Granger. Their hands are stained with the blood of my my spears never miss. Jing, Badges for the kenapa mau kau tukar? my spears never miss. Initiate reverse blood. All of my blood brothers. Turtle resurrecting soon. Gatot. Treachery Iya has too many faces. sama Digi. Kau nggak? Nengal deh. Tidak. Ally has been slain. Nah Digi, ternyata Pak. Your true leader has returned to the desert. Dan akan kembali. Keren aja. Slain an enemy. Dia rekal. Rata ko Indo, ada Digi. Susah bu. Mau kau tukar kah? Kau lawan anu? Saya lawan Gatot. Enemy has Nah. been slain. Saya lawan Gatot. Tojeng ko. The enemy has slain the turtle. Hindi jilawang ano, gimana ruk. All of my blood. Aduh, naborong ikat Cuk. Dikit lagi buatmu. Our turret has Susah lu itan ndak main itu. Sana. Mati lagi Isra. Ndak main lu ita. Salah gua kalau ada Has Digi too susah gua. many faces. Surrender. Saya palawang oh kau palawang. Fear of destruction. Padahal Granger gila anu nakau. Jangko nafsu na. Nasisa gonjo. Padahal ini musuhnya Taught me a easy menurut gua tapi apa ya? Kembali uang dah. Nggak ada. Naikin MM na sama Granger. treachery. initiate retreat. Return to the desert.
Iya jangan nafsu lah. An ally has been slain. Nggak bisa aku masuk Ki kalau ada di G. My spears never miss. Ada yang nasi ini semua anjing. Spear of destruction! Your true leader has returned to us. Louis bye bye. Bye bye Louis. Initiate retreat. Live in the shadows. Turtle resurrecting soon. Initiate retreat. Bye bye Louis. Jangko. Apa ini lagi secure nama aja? Ada istirahat lagi, tidak aja. Jangko tidak bisa aku masuk. Jangko pas saya masuk. Our Serius kan turret nggak bisa has aku been masuk. destroyed. Keep an eye on the map. Silence reigns. Has slain the turret. Tenang kok, pakai moskop aja. Betrayal taught me a lesson. Spear of destruction! Anu dikit satu. Your true Nah, return. kenapa bisa mati? Bisa kena kill kah? Nice Pandi. Siapa Granger? Nggak ada masalah. I live in the shadows. I have chosen my path. Hate Nak kena istirahat, nak tolong is ni Bim. now my Ally has been slain. Enemy has been slain. Apa lagi lah? Dan tolong. Turret is under attack. Tidak mau ambil buffin istirahat. Retreat. Our turret has been destroyed. Bangsat. Piggy is back. Mereka memang mau kucupan Turret di. is under attack. Apa di Louis? Our turret is under attack. Coba kagure nih, tinggal yang Granger. Turtle resurrecting soon. Your turret is under attack. Janganlah istirahat. Kenapa? Putus asa kah? Been slain. Our turret has been destroyed. spear of destruction. Tidak kenapa putus asa istirahat kah? 1 lawan 5. The enemy has slain the turtle. Jangko masuk. Your turret is under attack. Saya hit ki kontol. Dia mau ke situ di mati kok. Enemy has been slain. Double kill. Ally has been slain. Jeng, Shut down. gara-gara lu ikuti Sunda lah. Nggak kurang apa pula bangsat. Padahal ini lembe aja semua Sunda lah. Inhibitor turret is under attack. Ada. Enemy has been slain. Request backup.
my companion. I live in the shadow. Mau bangkit lagi na, mau bangkit lagi. Piggy is back. Lord resurrecting soon. Sudah mina pakai anu na skill 3 na Diggi. Jangan ko lapu-lapu Diggi mo sama anu MM na to bot. Jangan ko sendiri cu. Tiga enam sembilan di sana ya. Under attack. Spear of You have slain an enemy. Jangan ko sikul rekalan game. Our inhibitor is under attack. Kala ko na sa lawan 3 ko. Is under attack. Na NK ni kalau hidup kiri na NK. Jing, hidup kiri sundala. Sakina. Our turret has been destroyed. Wino sundala. Udah, kita pulang semua ya. Kalau itu lucu. Itu anaknya. Defeat. Nu pergi lawang. Tidak balik-balik ya. Gampang sekali jadi tadi. Cuman tidak mau sabar. Sabar-sabar ku sedikit. Sangat nagang kosong. Kau bikin room cu. Syukur sabar kok. Kak kita mau suka minta pedis sekali cu. Mana Diggi bewanga. Mana anu bewanga. Turun istirahat mitik kompa ini 1 kali kalah. Nah lu inut mana sudah. Nah lu. Off kisra. Nah, asame off kita wah. Kita main 3. Apa bisa kalah lagi dari tadi? Berapa kali kalah cu? Apa nih? Bintang kalau begini cuy, bintang. Begini orangnya main sabar ki kalau kalah ki wah. Udah itu. Enggak udah. Tadi 1 kali mami kena mitik 2 sebenarnya. Berapa poin lu tadi? 390. Nah kita tengok baik ini. Jangan nafsu masukku kalau kalah ki. Kan itu digina retri cu. Aman sih. Layla. Ruby.
Eudora. Hayabusa. Katoggacha. Aurora. Nana. Astaga. Ling. Seru juga. Kali istirahat lah. Yuk, itu minggu naskun lah. Terbang ini kan musik. Kemarin musik sedang bersolat. Kampung kemana? Oke. Apa? Kini ki teman. Kenapa? Gigi sama Nana ambil. Kenapa bisa ambil gigi begini? Jadi apa nih bilang? Barang ngopi. Apa gimana? Barang. Oh, meteor tiga. Take story deh itu. Amit pala betas juga. Larron jadi sumpah itu lari dah. To Mobile Legends. Balarus lah nak kecilin dia. 5 seconds Nak till the enemy istirahat. reaches the battlefield. Bagus, Teng, lock aja gornya terus. All troops deployed. Tidak, dan jaga istirahat. Masuk istirahat dan jaga pandi dari tadi. Nuburu terus ki gorna. Abyssal demons, you are doomed to perish. Ulang balik tolong. Baju ini lagi Aku ada Dora situ. Aurora My di fate situ. Mau is ku pilih tas. Robert's blood. Ada link nak, hati-hati kau mati kau. If you want peace, Ambil gitu minyak apa prepare di sepeda for war. 42. Baf merah ambil. Baf merah ambil Ru. Bukan baf merah tak, ini baf merah ambil. The light shall be my Oh, sword. masuknya bagaimana ini? Dua di atas. Nah, My faith is rock solid. Turtle resurrecting soon. I will find you, my dear brother. Ally has been slain. Request backup. The Lord of Light stands with us. Enemy has been slain.
the people, I shall never back down. Enemy has been slain. My faith is rock solid. You have slain an enemy. Hindi ako kasi team yo. Nah, sesakin yo. Abyssal demons, you are doomed to perish. You enemy has been slain. My faith is rock solid. Enemy has been slain. Monyan warriors, show your teeth. I will defend the Monyan Empire to the death. An ally has been slain. Killing spree! An enemy has been slain. An ally has slain the turtle. Alexander Kristo. Launch attack! Stand with us! The light enemy has been slain. Apakah? Enemy has been slain. I will defend the Monyan Empire to the death. The Lord of Light stands with us. Your team destroyed the Ramakasar ya? turret. Liga Ramakasar tuh. Banyak kan I ada will find you, my dear brother. For the people, I shall never back down. Pangit tadi ya. The Lord of Light stands with us. Mega kill. You want peace? Prepare for war. Unstoppable. Double kill. Turtle resurrecting soon. Your team destroyed a turret. An ally has slain the turtle. You want peace? Prepare for war. Tep. Godlike. Tower ulit. Team destroyed Di bawah. the turret. Shut down. Ally has been slain. Request backup. Killing spree. I will resurrect you. Enemy has been slain. Monyan warriors, show your team destroy the turret.
the light Pepek, shall be my pepek. sword. I will find you, my dear brother. Gue salah sih. Gue salah anjing. An enemy Iya. has been slain. Kira nggak nyerah itu Aurora. Aspun. Ally has been slain. Enemy has been slain. Link. Attack! For the people, I shall Turtle never resurrecting back down. soon. Nggak boleh kita lihat game ini saudara, ada Layla. Lailanya awas. If you want peace, prepare for war. A beast ally has been you are doomed to perish. An enemy has been slain. An ally has slain the turtle. Double kill. The Lord of Light stands with us. You destroyed the turret. Piggy is back. My faith is rock solid. I will find you, my dear brother. Abyssal demons, you are doomed to perish. Nah, gue fokus main anjing, gue lost streak ini anjing. I will defend the Monyan Empire to the death. Mega kill! Your team destroyed the turret. You have slain an enemy. Monster kill. Double kill. Request backup. If you want peace, prepare for war. Shut down. Wiped out. The Lord destroyed the turret. Your team destroyed a turret. He is back. Lord resurrecting soon. Lethal demons, you are doomed to perish. You destroyed the turret. Dia lor mau gue. Initiate retreat. I will defend the Monyan Empire to the death. For the people, I shall never back down. My faith, ally has slain more. Shut down. The light is my sword. Anjing. Light. No libot din ang ano, kaya nga. Request backup. Mas di runner.
Nice. spree. Enemy has been slain. Pistol dulu bos. Legendary. Victory. Gas bosku. Dimas main undang ki. Jam gue deh. Mau gue Irul. Jami. Mengundang mau. Saya mengundang atau kau? Kau apa? Coba. Kasih muncul kita komentar di sini. Mak kali ya kalau gitu nanti. Ini bisa kan dari contoh. Ih, nagusok-gusok ibu tuh nih Akbar. Jadi nagusok-gusok ibu tuh. Nanya aku sebetulnya apa netting HP. Nah biasa terus saran apa kamu lagi tinggi apa? Iya. Begitu. Apakah kamu mempunyai kelainan? Heeh. Anda seorang ketemu. Jujur aja, gak usah malu. Aku itu. Pasti anjing. Aku itu. Esmeralda. Astaga, mendingnya si anjing. Udah jangkau di. Beteng ya? Enggak aja teng. Sylvana. Eudora. Balik. Franco. Coba, Akbar. Akbar suka pegang burung. Apa ya ini sama-sama ini punya anak. Ruby. Valier. Alucard. Apa? Ya bang, sorry bang, lagi ini. Sorry bro, gua nggak lihat komennya anjing.
anjing. Sorry. Sorry, kita fokus gara-gara lost streak dari tadi 3 kali 4 kali anjing, dapat rendang bego lah. Wih, kenapa itu Erul? Hah? Siapa mau ngomong? Sama nu angka kira-kira? Gua ya, Bu. Hah? Kenapa Bayana? Dalam masalah yang penting jangkit late game banget. Kalau late game dia kita dijogeting anjing. Sorry. Sorry my brother ya. Ya lagi nonton sorry banget nih, soalnya kita lihat tadi lost streak banget anjing, gak dapat tim random gameplay gara salah. Aku yang ini super. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Monyan warriors, show your teeth! First blood. Jadi bosku, Jadi 3. sabar dulu mau buff merah kah? Slain. Nice. Will defend the Mon- Enggak. Monyan warriors, show your Ayo, teeth! sama tribal. Monyan Empire to the death. Itu bukan Yesus lah. For the people, I shall never back down. Battle fell in cooldown. Turtle resurrection. Ada Franco. My faith is Nadorong rock bangsa. solid. Ult is ready. Defend the Monyan Empire to the death. Hah? Lewe, alukar mangka. Atau paling bisa juga karena belum 34 gitu. Kalau mati paling di atas. Slain an Yang enemy. dulu enggak bisa. Antar begini. Bentar cuma. Ya di sini mau kapan di situ kalau Enemy has been slain. ada yang di atas. An ally has slain the turtle. I will find you, my dear brother. Naik kali. Initiate retreat. For the people, I shall never back down. Well played. Jangan. Alukar cu. Ini mau kapan di? Erul siap kok. Anjing. Astagfirullah. Pas kecil satu nih. Rock solid. Ada skill gun loh. Ngeri. Nuret terus udah lapas naga. Orang ini bisa. Monyan warriors, show Ada your lucu bang. teeth. Sudah ada 7 detik. Sudah ada Need pengenalan. assistance.
not ready. Apa nih? Kali You want has been slain. Good game. Killing spree. Shall be my sword. Etek. Etek banyak minum tak. Masuk tak? Resurrecting soon. Ano na mo? Kaya mo. Anu kertas ya? Apa na mo nang tabi ni? Kalit. Nice. Banyan warriors. Show your strength. Tidak hancur ke di atas. Initiate retreat. I will find you, my dear brother. Di atas. Hancur ke di atas. The light shall be my sword. Our turret has been destroyed. Ada Kalit. Kill. Push first. Aku ada yang nonton tuh. Udah. For the people, I shall never back down. Your team Menjadi. destroyed the turret. Bawah. I will defend the Monyan Empire to the death. Iya untung hilang nih. Mau tuh. Attack the turtle. You are doomed to perish. Ada retri nih. An ally has slain Yang the lewat situ. turtle. Enemy has been slain. Double kill. Launch attack! Launch attack! The Lord of Light stands beside us. Your team destroyed the turret. Killing spree. Ada kali sebelum dah. Banyan warriors, show your teeth. Request backup. Ya luka. A beast of weakness. You are doomed to perish. Nice. Mega kill. Ada bagusnya. Triple kill. Hah? Okay. Ketemu trio troll. Godlike. Mana? Lol, rekal mau ke situ anjing. The light shall be my sword. Your team destroyed a turret. An ally has been slain. An enemy has been slain. Astur roll. Sampai troll itu. Ya hati kau lu taringnya boy. Monyan Empire to the death. Sorry. Turtle resurrecting soon. Prepare for war. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. The light shall be my sword. Request backup. The Lord of Light stands with us. Slain an enemy.
Dia tahu maniaknya. Thank you. Don't attack the board. You are Lor. doomed to perish. For the people, I shall never back down. Gimana, Cok? Tidak aman. I will find you. Tidak cuy. A beast of demons. You are doomed Terus to no. perish. Slain Lord. An enemy has been slain. An ally has been slain. An enemy has been slain. Makanya. Nah. The Lord of Light. Oh, ada purified tadi. Your team destroyed a turret. Onion warriors, show your team. If you want peace, prepare for war. Bagong medyo. Has been slain. Your team destroyed a turret. Killing spree. Ngapa? Tapi goblok banget. Juga apa? Ini yun. Gimana? The Lord of Light stands with us. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Weh anjing. Destroyed a turret. Monster kill. Has been slain. Turret. Double kill. Slain. Turret. Kapan diturun, Pak? Has been slain. Victory! Cuman tak GG. Euro GG. Pintar ke main pasif. Bumi bagus, tantan Esme dari tadi biar nggak war-war sakit jadi enak. Jangan dari dia tuh cuma ngandalin Khalid, Valir, Alin nggak bisa cuy. Kita enak hero-nya. Hero mereka jelek. Tapi lain ceritanya kalau Esme dari tadi ikut gabung di 505 dari pertama susah kita. Gimana? Biar. Biar. Nah, udah ada itu tuh. Tuh, enggak. Intil. Dia tadi yang kasih susah gitu mat anjing. 4 kali kita main di. 4 kali kita main. Sendal.
1 kali mami kali aneh miti gempa. Granit Mars. Ano po, hindi masuk. Ada sih kan pelan-pelan sih. Tidak ada. Hah? Aku sunod. Apa? Tidak ada sih. Sini orang pas. Banyak ada rumor lagi tapi masih bisa dipindah ke di bar. Buat apa? Ini bilang rumorna di tanah itu. Yang tarik tuh perang itu sembuh. Silvana. Wale. Udah lumpuh kah tuh? Iya, les tiga kan tuh. Dan rasa. Silvana ya, gue pakai Tigreal aja. Tigreal. Eudora. Chang'e. Ini kapan kalau badang tinggi? Gatot Kaca. Iya badang tinggi enak. Lance. Kalau lance ngambil rute, kalau naik aku Silvana tuh langsung skill 3 ke belakang. Nggak lepasku itu. Dan skill 1 skill 3 aku langsung lepasku. Kayak kamu tuh kalau Kagura lepaski. Kagura. Kalau Harley nggak lepaski. Kagura aja lepas sama lance. Sama siapa lagi di? Ruby. Susah sih lawan. Jadi 2 di corner. Jangko itu udah dapat kok. Hayabusa. Link udah dapat kok. Rubin jak kalau kau sigang anu. Itu saya simpan ambil musuhku Link. Ngaruh-ngaruh kita di kombo gini sama Dora. Ngaruh-ngaruh ke Link. Karena 5 sekali darah Link tuh. 5 sekali. Ku skill 1 baru skill 2. Baru skill 3 depan di flicker, skill 2 mati. Welcome to Mobile Legends. Tunggu ngentot. 5 seconds till the enemy reaches the Kamu battle. lihat gue dipakai ngentot. Smash them. All troops deployed. Kenapa nih anjing? Bagus. Stand for the Empire! Moga. Even death cannot
not deprive our iron will. Sudah pakai retrinya itu. Ngetil panas. Mana pakai retrinya? Ambil buff. Nyari nah. Mati ke pandijangku. Sound the horn of victory. Ambil kemana itu? Pada tahun 2 aku. Ini kedua mana? I stand for the Empire. Kalau dulu. Silpana habis beta. Saat itu mana Silpana sudah dapat itu. We are the shield of the people. Nangis si Ruby bawah ini. Udah aku lihat. Enemy missing. Aduh astaga sorry. Ally has been slain. Launch a turtle resurrecting soon. Tidak. Mau ambil lagi. March on. Sound the horn of victory. Errol. Satu hit. Itu. Enggak kayak Errol. Fight to the end. Ada Cangit sama Silpana di bawah. Anjing. March on. Kira tembus Sound the dikit. horn of victory. Sudah lah. Dua sekarang bisa Ally has been slain. Kayak digen terus kian. War benefits none. Digen terus ki. Ada yang anu nah. Our faith illuminates every darkness. An ally has been slain. Ruby harus. I stand for the Empire. Tapi enak kita ini ada one boy. Minta kedaraan Runa. Minta kedaraan. We are the shield of the people. Oh mau di geng anu MMK. Berani Ruby masuk jatuh. Enemy missing. Ih tidak tahan. Anjing. Enemy has been slain. We are the shield of the people. Kita lagi karena dia. Anu dulu Cangit. Yang malurin dia kena. Enemy has been slain. Turtle resurrecting soon. Enemy has been slain. Anu apa? Push misi itu. Mau push atau turtle? Push tidak Jin ada. Expectation can Enemy has been slain. Turtle. Initiate retreat. even death cannot deprive our iron will. Quest back. True hero has come An ally has slain the turtle. Buff nu. Yuk, baru tak bilang. March on. Anjing. Sound the Stiker horn kena of poin victory. sementara. Jangan. We are the shield of the people. Jangan dulu. Enemy missing.
Together we are the Light's Order. We fight to the end. I do not back out. Nak kau nak With ulti honor, kunci kena kill kill as kunci. I am the vanguard of the Ulti mau ulti baru sam. has been slain. Our turret has been Dua destroyed. picca coy. Dua picca karena one atau kenapa dikalah Been sama aku. destroyed. Jangan. Ini mid mo. A real man Naik Gerul. hides in the Ikunci sama Udah keras mentong ya Ruby. Aku tanya ultinya tanya. Enggak dulu boy. Mau ulti kok. Expectation can be a burden. Turtle resurrecting soon. A true hero has come to help. Our turret is under attack. Mega kill. We are the shield of the people. Mau ko kah? Anjing. John sounds the horn of victory. Our turret has been destroyed. Yes boy. An ally has slain the turtle. Okay. Hero has come to help. Your team destroyed the turret. Hey. An enemy has been slain. Push mid ni. Push mid Miki. Mega kill. Together we are the Light Order. We fight to the end. Your team destroyed the turret. An enemy has been slain. Sorry. Your team destroyed the turret. Mapan di mbak A Gatot. real man never hides in the bush. Expectation Enggak lah, bukan Aegis, apalagi namanya itu. Cemur tanah mundur mau ke panci, mati kok itu. March on. Sound the horn of victory. Di buff na sih. We Jadi are gigi the gue dapat buff shield of dari the Dala. people. Your team destroyed a turret. Ult is Tidak ready. diam. Initiate retreat. Ada Gatot sama Silvana mati kok Rul. Jangan kok jangan. A true hero has come to help. Ally has been slain. Rul mati 1-1. Spree. Expectation can be a burden. Double kill. Lur.
We are the shield of the people. May skill 1 pa din na buat SS. Aduh, kenapa ndak ada retrino boy? Dulu itu anu mah, lurus kan. Dia ada retrino. We are the light. Sudah 1-1. Pak sekali boy. Clear up lanes. We are the shield of the people. Di bawah tuh. Anu. Real man never hides in the bush. Lagi semua bro. Ult is ready. I do not back out. I lead with honor, as I am the vanguard of the Initiate light retreat. order. Emang ke situ, Bang? Bagus tadi. Lor. A true hero has Our come to turret is help. under attack. 2 kali Our besarnya itu. turret has been Anu destroyed. ini. Ya. Belakang depan lompat ke situ panah. I do not back out. I lead with honor, as I am the vanguard of the light order. Enemy under attack. Kelam memang mo ko. Turret is under attack. Tidak aja. Are the shield of the people. Push mid. Hah? Launch attack. Satu. Gini. Your team destroyed the turret. Has been slain. Request backup. Death cannot deprive our iron will. Yang lain. Clear up lanes. I do not back out. I lead with honor, as I am the vanguard of the light's order. Damo rekal pan anjing Sundalaga. Request backup. Your team destroyed the turret. Ult is not ready. Anjing. Gatot mau. Dari anjing. Pintar doang. Ult is not Let's go. ready. I do not back out. I lead with honor, Initiate as I retreat. am the vanguard of the light's order. Tidak dinapansin tahu untuk mundur. Real man never hides. Mungkin tambah dah di. Ya tidak mati ya daripada sigang 1-1. Jadi nak cari itu nak anjing itu Slow. slow. Nah, slow gitu. Nah, itu. Klik orang. Golek anjing. Ini enggak. Golek anjing. Ketahuan lagi ini. Yang dapat gini. A true hero has come to help. Monster kill. Mereka aku dulu satu. Golek tak. Jangan pun dapat batu.
anjing. Mati dong. Mati. Oh. A true Yang hero kita has bantu dulu come deh. to help. Shut down. Tunggu bab, Pandi. Monster kill. Dari We turun are dari the dia. shield of the people. Together we are the light. We fight. Babnya tuh. Kalau mau Ally has slain Lord. ini babnya musuh. A true hero has Tahu come apa? to Tahu help. karena kau ngelis. Clear up lanes. Okay. Terus sembarang. Paparazzi dia sih tangan nih kita paparazzi. Your team destroyed the turret. Hah. Dia tadi kayak cheat gitu musuh keadaan tadi deh. Victory. Oh iya, kejaringan tahu bukan cheat anjing. Masa saya kalian nggak naik? Saya sudah senang pun saya waktu kalian minum naik, karena apring. Ini apa nih? Bagus dia dengan tahu na, uploader na. Juron tuh. Ya na kunci-kunci hero nah misalnya hero lembut kan lawan hero lembut ada tuh. Baru ada tena juga musuh tuh. Hero lembut kan antam bukan musuh nah bukan tengah karena sebelumnya dekat itu musuh ada lukero jadi lalu gitu hero baru mencati. Ada game ini. Game. Ini Mau Yusui jam. dia itu mandi lagi. Saya pernah ke Jambang. Sudah juga. Biar Pak, cepat ke berak. Belum berak. Puasa berak di rumah orang. Mobilnya si kuning kan? Iya. Nah, ini sih yang kayak bas. Apa? Di mana kita beli nasi kuning? Apa? Yusui. Iya. Nasi kuning. Tidak Jelasin. Motor dan kira-kira Tidak peram ya, mami ada polisi. balik tuh. dari malam-malam itu enggak pernah. Di sana kau seperti kemarin. Orang jual beda cara jual lapar ini dan balik sikuni enak kuat tuh beda sikuni orang mana Oh, kita nggak punya terang. Silpan tadi. Sylvana.
Waktu na mati Yusun terakhir kata, waktu na diborong itu, waktu na bilang roller makin dia bilang, "Jangko bantu tawa tuh." Untung langsung disemunyi semua di rumput kata di buffnya tuh ada Yusun sama ada YSS sama Change di langsung push skill 2, ada Pandai Stung, push skill 3, ada Hero Shadow Kill, anjing apa? Ama maki. Dia itu dinandalkan dua iya. Change sama YSS. Silpanan Yusun kanan. Tadi waktu awal pertama tuh kesalahan tuh enggak main sekarat tuh baru langsung muncul di situ SS. Nah, Badang. Mantap Badang, saya kusukai Badang. Nggak mau troll anjing. Enggak troll. Ora. Mantan geng tapi kayak gini. Ora. Ini yang mau bayar ada main kok. Tidak bisa kak, tidak bisa saat bukit dan orang mana. Tadi Senin. Saya juga nggak bisa bukit di rumah orang. Tidak bisa kak. Kecuali kayak circuit luar jauh tuh. Kalau dekat di rumah ya tidak pernah bukit rumah orang. Dekat aja tuh. Itu kak lain. Iya saya juga lain. Lancar. Welcome to Mobile Legends. Selamat. 5 Selamat. seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Kali bilangin rumah jago berada di situ. Kalau ada di kiri, ini bilang tidak bisa klik ke sambil dorong anjing. Kami mau kerja juga, main peri. Ragon, darat, aneh bafna. Sekarat. Beril. Mundur kenapa tarai? Mundur memang mau ke mana mati mundur. Jangan ke panggung. Ya naik. Mata peji. Nah. Jangan nolong dulu. Mati. Enggak? Mati keren abu. The Lord of Light stands with us. Enemy has been slain. Mati peji. Oh, nanu caski. Tidak. Bah. Mati keren. Yang One Piece. Dia ngayon. Turtle resurrected. Dear brother. Pandai Okay. itu pandai. Launch attack. Terus orang Balas si Bandra ya. For the people, I will never back down. My faith is rock solid. Enemy has been slain.
Terus tadi benaw. Initiate retreat, my dear brother. Enemy has been slain. Launch attack. Ult is Banyak ready. dia orang kira tuh. Orang anu, busing. Iya. Yang nyala tuh, busing. The Lord of Light stands with us. Enemy demons, you are doomed to perish. The enemy has slain the turtle. Keluar di bawah, bawah merah. You want peace? Prepare for war. Mana nih? Lodi, sama tuh. Ini kan orang. Biasa malu mungkin lagi pertama. Killing spree. Kenapa dong? The Lord of Light stands with us. Buat apa? Ini melakukan Launch attack. lagi bagi kan lagi. Mau lupa aja. Has been slain. Pabdi lagi dia. Hindi po mungkin belum kapag Ally has been slain. Initiate retreat. Show your teeth. Ult is not ready. For the people, I shall never back down. Oke, alright. Enemy missing. Turtle resurrecting soon. Kita tuh. Faith Ya, rock bab mau bisa buat kemudian kita total. The Lord of Light stands with us. Enemy has slain the Asik turtle. Ki. You are doomed Sini Minjo. to perish. You have slain an enemy. Enemy has been slain. Shut down. Our turret has been destroyed. Kamu ke bab Light mau shall mati be kau my itu sword. kalau deh. Your team destroyed a turret. I will find you, Lagi my nyata. dear brother. Launch attack. Anu mau kau jam mau ikut anu jam mau ikut. Prepare for war. Pasuk sini bala. To the death. Ngeri. Your team destroyed a turret. Tawa mati. Tidak mati ji ngeri. Erul. Monster kill. An enemy has been slain. Enemy has been slain. Abyssal demons, you are doomed to perish.
Masif na anjing. Kena ujung na deh. Ujung na sakit. Ujung na nyuruh. Ya mana ada kok ada pikiran tidak bisa. Pasti saja. Nice. Gue nunggu siapa sih dari tadi anjing? Artileri. Request backup. Bapak di di buff nakit kita. Atau ini mau ambal. My faith is rock solid. Mania. Klo di Sunda. The enemy has slain the turret. Our turret has been destroyed. Our turret has been destroyed. Enemy missing. Askerul. Our turret is under attack. Our turret is under attack. Dapat lo deh. Turret is under attack. Our turret has been destroyed. Enemy has been slain. The Lord of Light stands with us. Our inhibitor. Lewat atas ke paling lewat atas tuh. Abyssal demons, you are doomed to perish. Monyan warriors, show your teeth! Enemy has been slain. Pur. If you want peace, prepare for war. Ally has been slain. Melindungi na saudara kita. I will defend Monyan Empire. Askerul na. Maano ko jangkil mo ko dulu apa? Mati ko boy. Killing spree! Lord resurrecting soon. Our turret is under attack. You are doomed to perish. Sino ko dia? For the people, I shall never back down. Reset. Ya. Ini mau dapat. Prepare for war. Slain. Nah. Mati ko yun. Nice, bisa lumpa. Mati semua. Hindi. Triple kill. Lordo anjing. Enemy missing. Battle spell in cooldown. Tadi dilumpuh ke Pandi.
Kas ko Errol. Kita meninggal boy. Padahal mati tuh MM kat. Iya anjing. Nggak bisa pulangnya, nggak bisa. Nggak bisa pulang. Jadi baru pulang. Ah, shit man. Push. For the people, I shall never attack. Wait. Your team destroyed the turret. Pandi ulti 2. Slain an enemy. I will find you, dear brother. Nggak mati The semua anjing. light shall be my sword. Team destroyed a turret. Your team destroyed a Bot turret. merahnya boy. The Lord of Light Tunggu sini, aku tunggu. stands with us. Astaga, kenapa lompat kak? Ethereal demons, you are doomed to perish. Kita kena. Initiate retreat. Konyol mati rata. Mundur ke lalu. Triple kill. Initiate retreat. Salah lagi dari tadi Warki. Yang keluar kalau mati ke kalah ki. Ada 3 rel nanti nih. Biar menunjukkan dulu ada jasa pandi sama badan. Enggak bisa naik. Our turret is under attack. Has been destroyed. Inhibitor turret is under attack. Pak Errol. Inhibitor turret is under attack. Back down. Our turret has been destroyed. Our turret has been destroyed. I will find you, my dear brother. Terus kayak mini mah. Sini. 3 rel nah bahaya. Abyssal demons, you are doomed to perish. My faith is also. Udah aku dapat ini. Mundur. Initiate retreat. Initiate retreat. Pindah bincang MM na Sundala. Initiate retreat. Clear up lands. Kas ya. Lord resurrecting soon. An enemy has been slain. Nice. Attack the Lord. If you want peace, prepare for the Lord. Anjing skill 2. Yang ada 3 real. Cabut ko. Errol jangkut. Tinggal na turungan anjing. Aduh, save mami tulo deh. Weh, mem na. Enemy has been slain. Ally has been slain. Bincang na dari na Sundala. Mundur ka cu. Initiate. Sehit lo di Sundala, ndak ada darah ada tersisa. Bangsat, sehit. Lor anjing. Dincek lo deh. Kena lo di Sundala. Our inhibitor turret is under attack. Jangan boy, ada 3 real dia nih. Anjing.
Bangsat nih. Mami. Mami terus deh. The enemy has slain. Nabunuh kalau kita tambah 2 bar darah nah. Cing. Ini nggak boleh pecah samping kiri sini tuh dulu. Mundur Kak. Nakalo ko. Ya. Monyan warriors, show your teeth. Yang ada lor nggak bisa, ada lor dulu. Attack the Lord. Mundur ke badang. Our base is under attack. For the people, I shall never back down. Attack. Attack. Minum nih. Minum bawa. Our base is under attack. Dari pun terkait kita itu bawa. Show your teeth. Launch attack. Ikut muka cara. Nggak bisa. Nggak bisa. Minum na bawa. Minum bawa. Aman. Siapa? Darah, bukan mana. The Lord of Light stands with us. The light shall be my sword. Pindah. Menang. Prepare for war. Ini. Anak ini. Ingat minion boy. Slain. Initiate retreat. My faith is rock solid. Kalau dia nama mati aman mah tidak ada yang bisa anu ki. Dumag karakter na. Tuwo ka. Ini walas ka. Jangan kau open map di kanan rumpu mau saya mau open. Prepare for war. For the people, I shall never back down. Lord, resurrection soon. Isikan dulu minion baru lord ki. The light attack the Lord. My sword. The Lord of light. Dapat keluar itu. Balik. Initiate retreat. Initiate retreat. For the people, I shall never Bisa back down. immortal nih keluar immortal nani. Initiate retreat. Mundur cu, ndak ada kecu, mundur cu. Yuronnya cu mama. Initiate retreat. Nice. Ally has been slain. Ally has been slain. Unstoppable.
tambah ini. Your base is under attack. Bingung, kegalahan. Wait, bare. Betul nggak tuh dinas? Ada nih, main. Defeat. Hah? Tahu tidak lihat. Hah? Hei. Motorku. Pak.